but ngiyathanda ukuthi ngizwe from the horse's mouth. And then wena mothi ngiyakulimaza kwenzakalini aqala umzukulu akhulume amathi wakathi gogo uthi mamncane yazi kwenzakalini umalume Oscar besingalendlini yakhe umalume Oscar ukhumule ubusisiwe iskate nephindi neskipa babegqoke ilona yase crash uniform yase crash awu ukhumule ubusisiwe iskate ngithi wena ukhumule latha mina akangikhumulanga mina into ayenzile ungifaka ilimo la yithi mina ngiqale nje ngihlangahlangane ke manje uthi uthola ubusisiwe uyakhala malume Oscar umgonela lokhu uyamthulisa uthi thula baby and then ubusisiwe wayengagqokanga ngaleso sikhathi leso nomalume Oscar angagqokanga bekhumulile okay mbuze yena ubusisiwe kwenzakaleni athi malume Oscar ungihlabe ngomesela akhombe street ngithi ummese athi ungihlabe ngomesela umnyama umhlophe unama tattoos mubi mfishane mude uyangingiza sisahleli lapha ya from lo mama ngimfonela imini yonke I think it was about past 8 to 9 ima WhatsApp athi Vilakazi khamba kanjani lapho ngithule ngamphendula athi ma aphinda abuye futhi ngevoice note athi yazo ngithola umphakathi ungibulele ngiyamphendula still ngimnyeke ngizomphendula late ngithi okusalayo umntana wakho kwenzile mara usacabanga mama ukuthi noma le ndaba ngathi serious ulala kanjani umntana khala ngoba le iyaphuthuma lento and I'm sure noba ngabe sidideka makwenzeka izinto sometimes abanye abantu bathi uyadideka ngifuna ukukuphazamisa but umbuzo nawo usamile ulala kanjani ngene empedeni uze ukuthi no iyababa manje something happened lapha into engiyicelayo kuwe ngicela uthatha umntwana umuse ku doctor or umuse clinic kodwa ikhona into eyenzakele ngoba abantwana bakhuluma same story bathathe 1-1 nginomunye umem bathathe 1-1 but bakhuluma into efanayo. I can imagine kunabantu esihlala nabo baphila ngale trauma so ibizwa i-childhood trauma. Ngivula umnyango uma ngivula umnyango bagijime beze yo mama babegqoka ama tracksuit esikole baphakamisa ama tracksuit bathi mama bona namhlanje malume Oscar kasenzanga yabona ibuye lento ingidle ngiphenduke ngibheke emuva ngithi uyabezwa yini abantwana bathini azange ngiphendule kululeka ke uOscar uzafunwa yimi mathupha indlela yakhe sizayilungisa saphinda samfonela futhi bamfonela sengikhonake wathi hayi sengihambile ngaye police station ngiyoyinikela bathi hayi kuhleke mohamba oyinikele police station ambuze futhi ubhuti amathi mothi uyoyinikele police station wenzeni athi ngalento engiyenzile hayi sithi ayisesimela amaphoyisa akhe angithi ngabe uhambile eplaza wabuya namhlanje naka kasatholakala nje efonini usho uthi nina noyithu nomntana wakho lento niyayazi ngamtshela straight ngathi lento le wena uwe mina ngamtshela ngathi lizovela iqiniso kodwa ngifuna ukutshela khona umntwana lo akakwenzanga ngoba kwenza ukwenziswe uwe ngoba uma ukuthi lo mntwana bekwenze yena bongeke uzumkhiphe ngoba umntwana ukhishwe wela eJardini sengutshelile ukuthi ngihamba nawe so kimi iyacaca lento ukuthi wena uwothumela umntwana ukuthi ayenze angazi ukuthi le ingako ongibangisa yona kuyini wamcabangela into ebuhlungu kangaka lo mama mhlawumbe ufeni inyana unobuthakathi inyana or something because I don't think nomuntu kahle umama uyazi mawuzele and enye into lo mntwana iminor ngikhunyuliswa ukwenza kwakhe ukuthi wayengebhudi iqedwe kumtshela ukuthi ngizohamba nawe ngihambisa umntwana yena aphume futhi ayothatha umntwana ambalekisa